E episódio aqui de Ruta P Final 2026 está apresentado para Caribbean Mercantile Bank, onde você pode receber melhor interesse em fiança, seguro e mais. Bank P. Bom-vindo na Ruta P Final 2026. Depois de acabar no 7 episódio de preview e grupo ng ciudad ng e regla ng novo na Mundial 2026, agora toca turno para analisar o partido ng katumo lugar ayer e o partido ng nostilante. Tour weekend mes cos, calor e piscina muito chiquito para nos turnos. Pero imaginaba mes lugar onde a tour gente por disfrutar junto. Hari e trazer recuerdo ng novo. Subi iamigo.com e escoge bo plan. Junto nos por lograr mais. Bos nanda kora e chicken nuggets di Taco Bell ko boss fall in love ko ni aya pasa. Well, surprise! It'ay back! Crispy chicken nuggets di Taco Bell ko Diablo Ranch sauce, Bell sauce, off jalapeno honey mustard sauce. Tá available pa tempo limita. 5-piece nuggets, off 10-piece nuggets. Pa satisfacer bo taste buds. Crispy chicken nuggets. Obtenible na Taco Bell Sasaki, Taco Bell Santa Cruz, Orion Stad e Palm Beach. Taco Bell, live mas. Sedgo Guayaca, bo stasyon pa fuel bo auto, bus, truck, motorcycle, boto, generator y cualquier otro vehículo. También Sedgo Guayaca, bo stasyon pa mejor calidad de producto ng pa cuido de motor de bo vehículo. Y patures ng 60 plus, ting 20% de descuento. Arriba batería ng AC Delco, Mac y Zahe. Sedgo Guayaca. Bom-vindo back na Ruta P Final 2026. Nos lo doon een resumen di dia di partido número 8. Ayer nos estamos in acción de ronda número 2 di Grupo A. De competencia para poder ser de dos pior partido di Mundial 2026, República Checo a enfrentar Sudáfrica. E otro partido del Grupo A está México contra Surcorea. Del Grupo B nos estamos in Suiza contra Bosnia y Herzegovina y Canadá contra Qatar. Nós começamos que promedia dos hosts ng kohunga partido ng ayer. México acá na Surcorea 1-0 de partido preta na estadio de Guadalajara. E México também é o primeiro equipo para qualificar para a ronda número 32 na Mundial 2026. México começou na formação normal de 4-1-4-1, com era clara de meio campo como anchor delante de defensa e viaja aqui com Edson Álvarez de defensa. Eta outra capitán de partido aquí después que César Montes recibió carga de partido anterior contra Sudáfrica. Surcorea comenzó de 3-4-3. De 5 minutos, Surcorea espanta México, ora que son a toque bala arriba de cabeza de portero Rangel y que bala alto de aire está bayendo de gol. Capitán Edson Álvarez tiró una bicicleta para saque bala por me que pase línea. Manera que saque pasa, linesman te hisa bandera para offside. Y un de dos equipos aquí genera mucha oportunidad de gol, con México con 0.53 expected goals y Surcorea con 0.91. Es una oportunidad a Bini de 50 minutos, en el momento que Quiñones está en un cruce de área penal. Dos jugadores de México y Surcorea está batalla pe, portero está canta pe bala, pero no por guante bala y te cae riba flor. La grande bala los y así na Luis Romo teipa anota el único gol de partido. Quiñones engancha, Quiñones la puede meter, Julián mete el servicio, Raúl quería ganar la pelota, va dividida, ojo el guardameta, se queda arriba. Y con Surcorea tirando todo lo que tiene para volver a anotar un gol de empate de 87 minutos. Cho Gyu-sung manda un cabezazo fuerte en dirección de gol con portero Raúl Rangel da salva y inmediatamente me se pone su atención a Yang Hyun-yu para bloquear el rebound también. De otro partido del Grupo A, República Checa enfrenta a Sudáfrica. República Checa comienza el partido de 3-5-2 defensivo y Sudáfrica comienza de 4-3-3. Y honestamente, esa ha quedado un partido más difícil para el Mundial 2026.
E calidad de fútbol simplesmente não está até. República Checo abai arriba trempang si den de 6 minutos. Na momento que o ataque abai ribe a la banda rechts e cruce abai de área penal, riba yerba capone e defensor de Sudáfrica pensa 2 bia. Que te hace? El abai corre bai en dirección de bala mientras que 2 jugador de República Checo está bayendo pe bala. E nota llega, e jugador de República Checo está toque bala e Cadillac ta anota e prome gol de partido. Može Kištero Kazal na centrova, Sadio E com 7 minutos prome que pitazo final, Sudáfrica está na caminho para de 2 partidos perdidos consecutivos na Mundial 2026. Pero penalti está guardo cantar por handball na área penal, como Kuna está anota e empatar partido 1-1. Gisakirato nos está back depois de nos break comercial, pero promete que sei pergunta de trivia. Na 19:30 está o team e prome mundial. Quem a anota e prome gol da história na mundial? Gisakirato nos está back que contesta. Mario Sport Shop, o mundo de deporte. É único e autêntico Sport Shop aqui na Aruba, com sortido grande e variado de todo artículo de deporte. Mundial da Kinan. Passa a buscar o shirt of jersey de botim preferi. Iedereen da felt que melhor sapato nan de futebol de marca Nike e Puma. Nós te esperamos na Wilhelmina Straat 51. Abrir de Jaluna para Sabra de 9 de manhã para 6 horas da tarde. Llama-nos na 583-7105. Mario Sport Shop, o mundo de deporte. Copa Mundial llega! E agora vou por Score for Fun! Download o app de Funmouse e começa a coletar o tempo digital. Assim compras na Liensons, Koiman, para de Ralph Curacabaica Station, Sitco Palm Beach of Toyota e recebemos tempo digital com cada compra de 25 florin. Coletar total de 8 estampillas para completar o caixa digital. Assim na gana prêmio na instantâneo maneira Funmouse, vouchers e desconto. E sem nota turcos. Cada caixa folhena tá a chance para ganhar Toyota Agya 2026. Junto com ano de seguro completamente grátis de Enya e 600 florin na gasolina. Também lo de prêmio na grande maneira set de Porsche Koiman e 25,000 Funmiles. Não perde a chance. Começa a score ao mês. Para mais informação, visita www.funmiles.com. Campanha está válida até o 19 de julho. Etagol o fentagol? Según mi, eta gol. Bancha kuvar. Ok, pero ora que te trata de bobista e decisión mesterta clá y sin duda. Óptica Leslie te controla bobista. Ofrece montura nan y glass nan de calidad. Brel de solo Q y sin aumento. Y diferente tipo de contact lens. Varta confirmar que a decisión está correcto. Así mes, WAC cada pase, gol of salvación cu perfección. Óptica Leslie, na Lloyd Smith Boulevard 124 of llamanos na telefone 582-0844. Goza di boega ng di mundial cu Óptica Leslie. Bombini back na Ruta pe Final 2026. E contesta na nos pergunta de trivia. Quem tá o te prome anotador na mundial? Saque da Lucien Laurent, que anota para França contra México, julho 3, 19:30. Tem outro 2 partidos na ronda número 2 de Mundial 2026, na tauta den grupo B. Suíça a enfrentar Bósnia e Herzegovina. Suíça a começar o partido de 4-3-1-2. E Bósnia e Herzegovina tauta old school com 4-4-2. Com o veterano Dzeko den ataque e viaja aqui. E a promemita, casi nada passa. O partido tauta 0-0, não tauta muita ação, pero de segunda mitad tauta explosão de gol. Particularmente ora jovencito que tauta dia joven na conoce bisa tauta pawak na Mundial 2026 de nos previews, Johan Mazambi ta subifelt e ta anota e prome gol de partido en solamente 2 minutos después de subifelt.
Den die 80 minuut, defensor de Bosnia e Herzegovina Tarik Muharemovic abordo expulsado después de falta profissional de patras contra Bril Embolo. Ora que estaba na caminda para gol. Y solamente 4 minutos después, Suecia está capitalizada arriba hecho con estaba jugando con más hombre arriba veld. Y Embolo ta passa bala para Ruben Vargas que curvia bala netjes in aqui de esquina pau. Schön zurückgelegt. Embolo. Und dann Vargas. E dentro 90 minutos, Vargas ta capta entre área penal e ta manda passe para Johan Mazambi simplesmente passele de gol. Bosnia e Herzegovina ta anota gol back después de 3 minutos. Ora que o suplente Erwin Mamic ta manda tiro feroz que o portero Gregor Kobel de Suíça no por a salva. Dentro de 90 minutos plus 7, Suíça está arriba ataque a trobe e Gibril Sow e Memic estão yendo pe bala no mesmo momento de área penal e Memic está trapa arriba Sow, causando que saque de resultado de penalti. Krenechaka porta outra tiki mais livre e a dona. Manzambi e hoping de Chesnebehanha é oportunidade para anotar penalti e anotar hat-trick, pero o capitão tome penalti o mês e assim a Suíça está ganha 4-1. Com seus 2 gols no partido aqui, Manzambi é o jogador mais jovem na história de Suíça para anotar no Mundial desde 1950. E ayer de outro partido do Grupo B, Canadá a enfrentar Qatar, número 30 na FIFA Rankings contra número 56. Canadá começa o partido de 4-4-2, Qatar a começar de 4-3-3. Canadá com toda a motivação de jogar na Vancouver a completamente destruir Qatar 6-0 para ganhar no primeiro partido da história na Mundial. Esta é uma atuação completamente dominante, foi o primeiro pitazo na final. Canadá começa trempando, de 16 minutos, Kyle Larin anota o primeiro gol do partido, reaccionando mais ligeiro que outro gente da área penal, no momento que o porteiro de Qatar, Mahmoud Abunada, salva o primeiro tiro de gol, pero el rebound e no por a salva. Johnston towards the byline. He's done well here. Johnston's ball back to the edge of the box. Oh, saved by Abunada and knocked in by Kyle Larin. 3 minutos después, delantero Jonathan David ta anotado de 2 gols de partido, mandando volley feroz por de pading de box. 4 minutos después de saque, Qatar su estructura defensiva completamente caife otro. Homan Ahmed ta recibió cargo correr directo después de consulta de VAR. Saque para motivo que arranca, Tajon Buchanan benta bom, no momento que Buchanan estava indo em direção de gol. Den 45 minutos plus 3, net por meio que mitad, Jonathan David ta capitaliza, como que Canadá está jugando contra 10 homens. Kyle Larin ta manda cabeçazo que o porteiro ta salva, pero Jonathan David estava até presente para sina anotar o rebound. Larin! C'est stoppé! Et c'est au fond du filet! Na segunda mitad, den 53 minutos, esa kita onda que Nubia Skur a bem ribe partido aqui. Mediocampista Asim Madibo também deu falta brutal contra de Ismael Kone de para trás, com resultado em Ismael Kone sofrendo quiebro de sua pia. Quizás a intenção não estava para cometer falta brutal assim, para resultado de lesão, pero Ismael Kone sua pia estava de maneira noodle de meia. E lastimamente o diretor de Mundial 2026 a decidido mostrar-nos aqui em HD. E depois de consulta com o VAR, Madibo queda expulsado do partido. Tadibisa si que aunque o jogador de Canadá estava hopi rabiacune, Madibo de Qatar estava mão na cabeça e estava mostra que estava arrependido hopi de que passa. Depois do partido, reportagem na adrenda que ela vai pedir desculpa na locker room de Canadá. Em 64 minutos, suplente para Ismael Kone, Nathan Saliba, tomando tiro livre directo bonito no gol. Saliba en rôle. C'est au fond du filet! De sua celebração, Saliba estava aguantando Kone sua camisa na alto. E Canadá a seguir pone pressão. Nem 75 minutos jogando contra 9 homens, Mohamed Manai abai purba de escape balas aqui fora da área, pero lastimamente ta slice bala mandando em seu mesmo net. E de 90 minutos plus 2, Canadá su delantero Jonathan David ta completa su hat-trick. Algo histórico, anotando el primer hat-trick por un jugador de Norteamérica desde 1930. No está contento pe fanático ng canadés con ang primer victoria na mundial. Nos no me será que celebración de ng entrenador Jesse March, onde que estaba celebrando como si fuera un trabajador de postkantor hingando post de postbus. Celebrando gol ng fútbol ta ponernos así costraño. So no está la que pase bien aquí.
E partido ng di awe ng Grupo D y Grupo C ng ronda number 2 di Mundial pa 3 horas. USA lo enfrenta a Australia. E dos equipos ng aquí eigenlijk un poco rivalidad entre nang pues el partido aquí borda un poco picante. Pa 6 horas, Escocia lo enfrenta a Marocco. Pa 8:30, Brasil lo enfrenta a Haití. Pa 10 de la noche, Turquía lo enfrenta a Paraguay. Y arriba schedule pa mañana, pa 1 de mediodía, Holanda lo enfrenta a Suecia. Pa 4, Alemania lo enfrenta a Costa Marfil. Pa 8, Ecuador lo enfrenta a Corsó. Pa 10 Marduga, Tunisia lo enfrenta a Japón. Es aquí de 13 nos na final de episodio aquí de Ruta Pe Final 2026. Un agradecimiento especial na nos partner ng Caribbean Mercantile Bank, Taco Bell, Citco Guayaca, Mario Sport Shop, Ling & Sons Food Market y Óptica Leslie. Disfrutar de partido ng fin de semana y te jaluna. Esa ita 13 nos na final de episodio de AWE para Ruta Pe Final 2026. Danke pa join nos ribe episodio aquí de evento deportivo más grande de 2026. Nos ting hopi football ainda nos dilante com más episodio plania pa hibabo for die ceremonia de apertura tene final. Zorg pa po no perde nenhum episodio door de abonar na HES 100 FM arriba o podcast app preferi. Escucha nos arriba frecuencia 5.9 of canal 443 arriba cable y sigue nos arriba Facebook. Un danke special na nos partner principal Caribbean Mercantile Bank, que te ayuda a hacer show aquí posible. Corda aplica para préstamo, hipoteca, seguro y más con CMB. Juntos nos por lograr más. Mi nombre es Kevin Cruz y te próximo episodio. Tour weekend também escos. Calor e piscina muito chiquito para nós todos. Pero imaginamos mesmo lugar onde a tour rende por disfrutar junto. Hari e trazer recuerdo ng novo. Subi iamigo.com e escorre o plan. Junto nos por lograr mais.